चिरां जिल्ला एबसुनि मोनसे बाखनायथाव हाबा थांनाय माखासे समनिफ्रायनो चिरां आरो बङाइगावआव थानाय इउनिसेक्स सेलन एन्ड पार्लारनि मुङाव आथोनारि फानलाय बायलाय खालामनायखौ मिथिनानै दिनै चिरां जिल्ला एबसुनि गोख्रों हानजाया ओंखारनानै चिरां जिल्ला आरो बङाइगाव मोननै सेलननि इउनिसेक्स सेलन पार्लारफोरखौ नायबिजिरो आरो माखासे आइजोफोरखौ हमनानै चिरां पुलिसनि आखायाव गथायो। बे समाव गोहोफोरनि खौरां बिग ब्रेकिं होनो थाखाय आखायाव लादों चिरां जिल्ला एबसुनि मोनसे बाखनायथाव हाबा थांनाय माखासे समनिफ्रायनो चिरां आरो बङाइगावआव थानाय इउनिसेक्स सेलन एन्ड पार्लारनि मुङाव आथोनारि फानलाय बायलाय खालामनायखौ मिथि मोननानै दिनै चिरां जिल्ला एबसुनि गोख्रों हानजाया ओंखारनानै चिरां जिल्ला आरो बङाइगाव मोननै जिल्लानि इउनिसेक्स सेलन एन्ड पार्लारफोरखौ नायबिजिरो आरो माखासे आइजोफोरखौ हमनानै चिरां पुलिसनि आखायाव गथायनाय जायो। बे समाव गोहोफोरनि खौरां नोंथांमोननि सिगाङाव रादाब लानानै फैदों मोनसे गिदिरथार रादाब बिग ब्रेकिं चिरां जिल्ला एबसुनि बाखनायथाव हाबा थांनाय माखासे समनिफ्रायनो चिरां आरो बङाइगावआव थानाय इउनिसेक्स सेलन एन्ड पार्लारनि मुङाव आथोनारि फानलाय बायलाय खालामनायखौ मिथिनानै दिनै चिरां जिल्ला एबसुनि गोख्रों हानजाया ओंखारनानै चिरां आरो बङाइगावआव थानाय मोननै सेलननि इउनिसेक्स सेलन एन्ड पार्लारफोरखौ नायबिजिरनानै मोनो आरो बेयाव सिगां समनिफ्रायनो आथोनारि फानलाय बायलाय खालामबाय थानायखौ मिथि मोननानै दिनै चिरां जिल्ला एबसुआ पुलिसनि आखायाव गथायो। আন্দোলন কি কাৰণে কৰিছিল ৰাজনীতি কিবাটো ছ'চিয়েল ফাইনেন্সিয়েল এডুকেশ্যন সবখিনি ভালৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল। হা ইয়াতো বহুতেই বলিদান দিছে পৃথিৱীটোত। হা কি কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল মানুহৰ ভালৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল বলিদান দিছিল। এতিয়া কি মদ পানী খাই দেহ ব্যৱসায় কৰি ড্ৰাগ ব্যৱসায় কৰি এনেকুৱা কৰি ল'ৰা ছোৱালী ধ্বংস কৰিব ওলাইছে নেকি? এইবিলাক আপোনালোকে কি কৰি নাজানো ৰিপৰ্টাৰ কেইটা, কিন্তু আমি মৰিব ৰৈছে আমাৰ, আমি এইবিলাক এলাও নকৰিম। হা আন্দোলনত বহুতেই ভাল মানুহ বলিদান দিছে। বন্ধ মানে পাব্লিকে এইটো পিটাই লৈছোঁ। কালি আকৌ একে পুলিচে টকা পইচা খাই পেলাই এৰি দিব, আকৌ আহিব আমাৰ চকুত ইয়াতে ড্ৰাগ ব্যৱসায় এই হৈ আছে যিটো মানে এইবিলাকৰ পৰা সুচৰে হয় না নহয়। এতিয়া ফুল ব্লন এই বঙাইগাঁও চিৰাঙত বহুত আছে ক'ৰ পৰা ড্ৰাগৰ পৰা হয় এইবিলাকৰ পৰা হয়। হা মই এতিয়া 2019-20 কৰোণা হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা মই চুলি কাটা নাপিতৰ ওচৰত যোৱা নাই। হা মই নিজে অনলাইনত চুলি কাটা মেচিন কিনি পেলাই মোৰ পৰিয়ালে এইটো কাটি থাকে। এইবিলাক কৰিব লাগে, কিন্তু কি ব্যৱসায় এইবিলাক ইজি মানি। তেওঁলোকৰ ঘৰত মাটি বাৰী নোহোৱা নহয়, মাটি বাৰী এনে ঘৰত চন পৰি আছে গাঁৱত, হয় না নহয়? পৰিশ্ৰম কৰক, ভাল কাম কৰক, ভাল চিন্তা কৰক, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ পৰিয়ালৰ শিক্ষা দীক্ষা আগবঢ়াই দিয়ক। যিটোৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল সেই আন্দোলনৰ সততা ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে।